Putinov posjet Zagrebu jasno je pokazao što Rusija želi u regiji, ali i što očekuje od Hrvatske. Premda je na energetskom samitu naglašeno da energija ne smije biti sredstvo političkog pritiska, više je nego bjelodano da Rusija želi preko jugoistočne regije prići bliže svojim kupcima plina i nafte, te da Hrvatska u tom planu ima važno strateško mjesto. Stoga i ne čudi što je već otpisani projekt Družba Adria na užas zelenih udruga ponovno aktualiziran. Ali Ruse ne zanima samo izvoz nafte i plina preko Hrvatske, nego i ruske investicije u našoj zemlji. Putin je i o toj temi bio brutalno iskren. On tvrdi da su ruski investitori itekako zainteresirani za ulaganje u hrvatsku industriju, turizam i nekretnine, ali da nailaze na nepremostive prepreke jer se na njihov kapital gleda sa sumnjičavošću. Što je nama Putinova Rusija i ima li Hrvatska jednoznačnu strategiju prema toj zemlji? U kojoj mjeri Hrvatska ovisi o ruskim energentima? Jesmo li olako odbili projekt Družba Adria? Te jesu li Rusi diskriminirani u odnosu na druge investitore u Hrvatskoj? Večeras razgovaramo s našim gostima. Saborski zastupnik HSP-a Tonči Tadić nalazi se u Dubrovačkom studiju HTV-a. Dobro večer, gospodine Tadiću. Dobro večer. U istom studiju nalazi se i poslovni konzultant i ekonomski savjetnik HSLS-a, gospodin Davor Štern. Dobro večer i vama, gospodine Štern. Dobro večer. A s nama u studiju su Boris Medvedev, zamjenik ruskog veleposlanika u Hrvatskoj. Dobro večer, gospodine. Dobro večer. Toni Vidan iz Zelene akcije. Dobro večer i vama. Te profesor na Rudarsko-geološkom naftnom fakultetu, gospodin Igor Dekanić. Dobro večer i vama. Dobro došli svi skupa u našu emisiju. Gospodine Medvedev, na početku, je li ruski predsjednik Putin i u Zagrebu koristio rusku energiju kao sredstvo političkog i ekonomskog pritiska? Naravno ne. Kako on je mogao koristiti naftu ili neki energente kao sredstvo političkog pritiska ako mi to negiramo? Dobro. Znači, šta... Mi ne smatramo da energente može koristiti kao sredstvo političkog pritiska. I politika Rusije nikad nije bila usmjerena upravo u tom pravcu, da bi koristili neku naftu ili plin kao sredstvo političkog nekog pritiska, kao instrument politike. Ali kaže se, otprilike da pojednostavim tezu, može naša energija, ali mi moramo imati otvorene mogućnosti za ulaganje u gospodarstvo u regiji. Nije li to na neki način, je li to samo traženje ravnoteže ili je to pritisak? Pa koji je to pritisak? Mi tražimo samo isti pristup prema ili isti odnos prema ruskom kapitalu, kao što imate odnos prema bilo kojem stranom kapitalu. Koliko meni je poznata, Hrvatska još nema dosta stranih investicija. Pa tako po pameti kažem, za 15-17 godina u Hrvatskoj je bilo uloženo oko 13 milijardi evra stranih investicija. Ali ja ne smatram da to svi su bili direktne investicije, takozvani greenfield investicije. Znači, neko dio tih sredstava je bio potrošeno na druge ciljeve preko proračuna. I ja mislim da Hrvatska u ovom smislu zaostaje od susjednih zemalja, koji inače imaju puno više stranih investicija, a bez toga u suvremenom svijetu teško se razvijeti bilo koju granu. I privredu, i turizam, i bilo šta. A Rusija inače ima dosta kapitala za investiranje, naravno, i ima interesa od ozbiljnih ruskih tvrtki da oni bi ulagali u Hrvatsku. I takvi pokušaji su bili, ali nažalost još do sada neuspješno. Dobro, to ćemo u drugom dijelu emisije. Gospodine Vidan, vi ste možda htjeli reagirati. Koristi li Rusija i u ovom slučaju energiju kao važan argument pritiska? Pa gledajte, činjenice su jedno, ali percepcija je ono što je važno. Dobro. Sasvim sigurno, ako pitate Ukrajince, ako pitate zapadne Evropljane, ja vjerujem da će vam većina političara reći da je upravo takva percepcija da ruska politika koristi energente, možda je pregrubo reći kao sredstvo prisile ili pritiska, ali sasvim sigurno kao jedan vrlo uvjerljiv argument. I ukoliko dolazi do prekida opskrbe tokom ogrjevne sezone jednog važnog energenta, teško je to protumačiti kao nešto drugo nego oblik pritiska. Je li to slučaj i ovdje bio sa ovim samitom, odnosno sa pokušajima da se malo napravi neka ravnoteža? Ili su Rusi u pravu što to tako rade? Pa
Pa, mislim sad, međunarodni biznis je gruba igra, mislim da niko nema iluzija oko toga, tako da teško je reći da li je neko u pravu ili nije i da li bi neka druga država koristila energent na neki suptilniji način nego što to čini danas Rusija. U slučaju ovog samita, ja se ne bi složio sa uvodnim komentarom emisije, jer ja iščitavam činjenicu da de facto u službenim priopćenjima, bez obzira što mislim da je nedvojbeno da i predsjednik Mesić i predsjednik Putin bi htjeli vidjeti da se desi projekt Družba Adria, da nema afirmativne izjave o tom projektu, ja to iščitavam kao jednu de facto pobjedu i skidanje projekta Družba Adria sa političkog dnevnog reda i jedan presedan koji će nam biti jako važan u zaštiti okoliša u budućim desetljećima. Gospodine, je li Rusija definitivno odustala od projekta Družba Adria? Znate, naš stav je u tome da mi smatramo taj sporazum na snazi. Jer nijedna strana, uključujući i Hrvatsku, nije rekla da ona zvanično odustaje od tog projekta. Pa bilo drugih stvari, pa znači bili neki drugi ideje, modifikacije tog projekta, znači sa zaokretom naftovoda prema Trstu. Ali po nama to je sasvim drugi projekt. To nije taj stari projekat. Znači tu bi trebalo se uključiti još dvije nove zemlje, Slovenija i Italija. Znači treba voditi konsultacije sa njima, da li oni zainteresirani u tom projektu. A šta se tiče ovog starog projekta, ja mislim sa njim više manje sve jasno. Ali, opet, htio bih ponoviti da mi nemamo zvanične reakcije ni od jedne strane da ona je odustala od tog projekta. A naravno i mi smatramo sebe obaveznim kao potpisnica tog sporazuma. Je li Rusija možda dala nekakav rok da se Hrvatska definitivno izjasni da ili ne? Spominje se da je to rujan ove godine. Ne, nikad nije bilo nikakvog određenog roka. Vidite, šta se tiče nafte, uopšte izvoza nafte iz Rusije, sada ima, ili, bolje da kažem, mi nemamo problema sa izvozom nafte. U bilo kojem smjeru. Pa sada je velika tražnja, na primjer, od Kine. I objektivno Rusija nema toliko količinu nafte da bi napunila sve naftovode koje sada postoje već. Da ne govorim o nekim novim naftovodama koji još u gradnji. Evo, vidite, sada smo potpisali sporazum o gradnji naftovoda Burgas-Aleksandrupolis, znači iz Bugarske u Grčku. Ima i nekih drugih projekata. Znači, mi nemamo znači, to je jedan od projekata, iako Hrvatska ne želi... Družba Adria, to nije kritičan neki projekat za izvoz ruske nafte. Razumite o čemu se radi? Gospodine Štern, bi li ovaj projekt Družba Adria bio dobar za Hrvatsku? I zašto? U modificiranom obliku svakako bi. Nakon što je struka pokazala da ekološki nije prihvatljiv izvoz velike količine nafte kroz luke Omišalj, postojala je jedna alternativna ideja koja još danas postoji, da se projekt Družba Adria modificira na taj način da se količina ruske nafte koja bi po njemu dolazila u bazen, riječki bazen, da se preradi u riječkoj rafineriji i da se izvozi ta nafta u prerađenom obliku kroz naftne derivate koji su puno manje štetni za okoliš, ukoliko se išta dogodi, i nestaje problem balastnih voda jer sva ta roba bi ostala u mediteranskom bazenu. Istovremeno, korištenjem ovog modificiranog pravca, djelomično Družba Adrije na spajanje na Trst, bi se otvorio taj dvosmjeran put koji bi u stvari, ovo što je jučer bilo u izjavi rečeno, ili prekjučer, da se jednog dana moramo shvatiti da je cjevovod, da li je to naftovod ili plinovod, isti kao željeznica ili cesta. Vi na željeznici i na cesti ne možete nikom ograničiti prijevoz svojih energenata, odnosno bilo kakve robe koje on prevozi, i prema tome kad bi se napravio taj sustav cjevovoda, on je otvoren i za kaspijsku naftu, rusku naftu ili eventualno bilo koju drugu naftu koja se pojavi. Gospodine Dekaniću, kako vi vidite projekt Družba Adria, općenito odjeke nekakvog ovog samita koji je dosta bio zanimljiv, a ne čini mi se da baš pobudio preveliki interes u hrvatskim medijama, što mi se ne čini pametnim. Činjenica da mi u Hrvatskoj obično ne reagiramo na važne stvari, a na nevažne reagiramo silno burno. Neka odgađanja nekih prvenstava su vjerojatno puno burniji događaji nego ključne stvari vezane uz energetiku. Tako to inače biva sa energetikom, jer energetika su dugoročni strategijski projekti koji nisu atraktivni za javnost. No, da se vratimo na summit. Činjenica je da je ipak sve ovo do sad što je rečeno pokazuje dvije stvari. Prvo, stanje u energiji i u energetici se
tijekom proteklih nekoliko godina bitno promijenilo. Nafta je danas skupa za razliku od vremena prije 4-5 godina. Na valu skupe nafte Ruska federacija je objektivno postala svjetska, energetska i geopolitička velesila. Na bazi toga se, bez obzira na sve dobre želje u pregovorima, su se uspostavili određeni realni odnosi. I mi smo, po mom mišljenju, ono najbolje vrijeme za dobre energetske projekte koje je bilo prije 4-5 godina propustili. To je jedna činjenica. E sad, druga činjenica je šta dalje. Hrvatskoj treba energija. Hrvatskoj treba energija za razvoj, pogotovo za nekakvi budući razvoj od 6, 7, 8% stope rasta. Mi to ne možemo obaviti u sljedećih 5, 6, 7, 8 godina samo na bazi vlastite energije. Hrvatska u ovom času uvozi otprilike 4/5 potrebne nafte i recimo 40% potrebnog plina s tendencijom porasta. Naročito će kritično biti snabdijevanje plinom iza 2010. godine. U energetici je 2010. sutra. Možda u svakodnevnom životu i u politici je to jako daleko, jer to je neki drugi mandat, neki drugi izbori od danas, međutim u energetici je to sutra. Prema tome, druga stvar koja je bitna iz ovog samita je da je strahovito važna pozitivna činjenica da zapravo Rusija želi osigurati jugoistok Europe kao, i sad smo čuli, svoj možda drugi rezervni izvozni pravac. Glavni izvozni pravac je očito prema Europskoj uniji, drugi glavni pravac je očito prema Kini jer je ono veliko tržište. E sad, ako mi možemo postići sa svojim energetskim potrebama i Hrvatske i susjednih zemalja da mi postanemo na neki način treći izvozni pravac, to će biti jako dobro. E sad, na tome treba dugo i uporno raditi. Da. Gospodine Tadiću, pitanje za vas. Jeste li vi za ove projekte koje se predlažu od strane Rusije ili ne? Koje projekte? Pa recimo družba Adria, općenito da se napravi jedan krak izvoza ruskih energenata i preko Hrvatske, a ne samo prema Kini i prema Europskoj uniji. Budimo realni. Nitko nikad nije imao ništa protiv zarade na tranzitu tuđe nafte kroz Hrvatsku, uz naravno ako je taj profit daleko veći od onih smiješnih 64 eurocenta po toni nafte na 100 km kao što predviđa sporazum družba Adria. Niko nije imao ništa protiv transporta tuđe nafte kroz Hrvatsku kopnom, ako su naftovodi kvalitetni. Ono što je bilo sporno kod sporazuma družba Adria bio je tranzit nafte morem. Svi dakle naftovodi koji idu za time da eliminiraju potrebe transporta nafte kroz Jadran su za svakoga u Hrvatskoj dobro došli, pa tako i za mene. I za HSP-a. Već sad Talijani recimo dosta rade sa tankerima, brodovima, pa su isto u Jadranu. Kako njima zabraniti to? Nikako. Jednostavno tako da se... I radit će i na bazi PEOP-a ako se realizira PEOP. Hoću reći, koja je razlika onda? Mislim, u Jadranu je ovako i onako. Razlika je u tome što se sa PEOP-om ipak nafta transportira prvenstveno prema potrošačima u srednjoj Europi, što bi družba Adria uz ovu modifikaciju, ali to onda više nije ona družba Adria, jer ona je bila predviđena za izvoz nafte kroz Omišalski terminal, što bi dakle taj novi naftovodni projekt za rusku naftu također bio predviđen radi dopreme nafte do potrošača u srednjoj Europi, odnosno u zapadnoj Europi. Omišalska luka bila je bitna radi prekooceanskog transporta nafte. Dakle, radi ukrcaja nafte na tankere, radi prekooceanskog transporta. Omišalska luka ima dubinu od 34 metra i može primiti vrlo velike prekooceanske tankere. Tršćanska luka, kao i Koparska, su vrlo plitke, od 12 do 14 metara i tamo ne možete krcati naftu na prekooceanske tankere. Možda je to nekom bilo rentabilno doba od Drugog svjetskog rata, ali danas više definitivno nije. Tršćanska luka bi mogla služiti eventualno za tranzit nafte po Mediteranu. No ono što je ključno i što ovdje treba upozoriti, zašto je PEOP dobar i zašto bi ova modifikacija trebala biti dobra. Do Trsta, tako. A to je da se eliminira tranzit nafte. Gospodin Medvedev pita, kakva je bila razlika? Ako bi družba Adria bi završavala u Trstu i PEOP, opet u Trstu.
U čemu je, gospodin Vidar? Nemojmo zbunjivati... Nastavila bi se sa transalpskim naftovodom, ne? Ali fore u tome... Samo malo, gospodin Tadić, gospodin Vidar. Jako je važno da razjasnimo fundamentalne razlike između PEOP-a i družbe Adria. Družba Adria je projekt izvoza nafte, slučajno ruske, nevažno je čija je, mislim, nije to što je glavni problem, kroz Hrvatsku i Jadran na međunarodno tržište. Dakle, to je neki promet naftom tankerima preko nečeg što se može nazvati, ajmo reći, egzistencijalnom potrebom Hrvatske i ove regije. I ekološko ozbiljno ugrožavanje i povećanje tankerskog prometa. S druge strane, sadašnji uvoz nafte na Trst, koji je uvozna luka za dobar dio južne i južne Europe, koji sad ide tankerima iz iz Crnog mora, se može dijelom supstituirati novim naftovodom od rumunjske luke Konstance za Trst. I to ne preko Omišlja, nego od Siska na Trst. Pojednostavljeno rečeno. I to je fundamentalna razlika. U jednom dijelu svakako stoji, ali nešto što smo svi mi zaboravili ili naprosto nismo o tome razmišljali. Ako vi imate izvoznu luku sa svim rizicima, sa svim mjerama koje morate poduzeti u zaštiti, vi imate poziciju na tržištu. Vi možete na neki način početi stvarati i neko mini energetsko tržište u svojoj zemlji. Ako imate izvoznu luku u susjednoj zemlji, onda ona to radi. I onako, Trst je, ali je Trst jedno od sjedišta Europske energetske zajednice. Prema tome stvari su već odlučene. Gospodin Tadić, izvolite. Ma iz Trsta možete izvoziti samo po Mediteranu. A Mediteran je i onako krcat nafte. Ono što treba upozoriti, i hvala gospodinu Vidanu na ovo pojašnjenju, vi godišnje radi transporta nafte prema Trstu, prema Kopru, Mišlju i tako dalje, imate 250 izljeva nafte u Jadran. To pokazuju satelitske snimke sa satelita Europske unije. Svaki projekt koji bi išao za povećanje tranzita nafte kroz Jadran povećavao bi broj tih izljeva. I to naprosto nije dobro. To nisu tankeri, gospodine. Nije prihvatljivo. To su tankeri, to je sva samo objasnite meni jednu razliku. Ne. Da, samo objasnite meni jednu razliku. Samo malo, gospodine Medveder, izvolite, gospodine. Znači, ako bi PEOP završavao se u Trstu i opet družba Adria, ovaj integrirani projekt, opet se završavao u Trstu, koji bi bila razlika? U Omišalju to meni je jasno, apsolutno. Znači, tamo bi bio pretovar na tankere. Mislim da je zbunjujuće. Tada bi taj promet kontrolirali Italijani, a za to se očito neki zalažu. I to je u tome poanta. Ma koji Italijani? Zbunjujete javnost nazivajući potpuno drugi projekt starim imenom starog projekta. Pa nije važno kako se zove taj projekat. Ne, gospodine, hoće reći da je sve vrlo blizu, i Trst je blizu Omišlju, da je to, samo je bitno u kojoj zemlji. Ljudi, bitna razlika je da li se nafta izvozi na međunarodno tržište ili se uvozi u zemlje regije. To je bitna. Bitna je broj tankera na Jadranu i niska razina zaštite. Gospodin Merlić. Izvolite. Mogu li? Projekt PEOP-a koji predviđa da nafta ruska ili bilo čija druga dođe u Trst ne znači izvoz te nafte iz Trsta. To znači da u Trstu ta nafta ulazi u transalpinski naftovod i ide u srednju Europu. Prema tome to bi smanjilo kompletno promet današnjeg promet tankera koji idu prema Trstu za istovar nafte. I nemojmo uopće se zavaravati. Nema dovoljno nafte da se ona izvozi ili iz Trsta ili iz Omišlja. Rusija ima dodatne izvozne pravce, a pogotovo sa početkom rada Burgasa, Aleksandropolisa. Za primjer, evo Grčka, koja je isto tako turistička zemlja sa puno otoka, je dozvolila da se izgradi veliki terminal u moru i to je njihova odluka, to je pravo njihovo na njihovu odluku, to će praktički preuzeti sve dodatne količine nafte koje ostaju za izvoz. Prema tome, kad govorimo o PEOP-u, mora nam biti jasno da je to eliminacija tankera iz Jadrana koje danas voze za Trst. Kad govorimo o modifikaciji družba Adrije, ne govorimo više o izvozu nafte, nego govorimo o izvozu derivata koje se prerađuju u riječkoj rafineriji. Prema tome, tu interes INE koja se mora o tome izjasniti i ne možemo mi o tome govoriti. Ali, mora nam biti jasno da u oba slučaja se praktički eliminira prijevoz i izvoz nafte iz Jadrana prema Mediteranu ili bilo kojem drugom svjetskom tržištu. Pomorskom. Gospodin Dekanić. Ali uz jednu malu dopunu slažem se sa svime onim što je do sad rečeno, ali kad govorimo o PEOP-u, onda nam mora biti jasna još jedna stvar.
Geostrateški to se radi o izvozu azerbejdžanske i kafkaske nafte, pa i ruske nafte prema Europi. Kad se govori o družbi Adriji, onda se radi o izvozu ruske nafte. Prema tome, to su stvari koje mi često puta zaboravljamo, a procjenjujemo neke stvari samo sekularno. Može biti i, ali može biti ili. Može i biti i, ali i bez. PEOP u punom kapacitetu, kako je to napravljeno, jer za PEOP još nisu napravljene studije, PEOP u punom kapacitetu podrazumijeva i mogućnost za izvoz za određenog dijela iranske nafte. Da li je to realno u današnjim geopolitičkim okolnostima, to je već drugo pitanje. Ja mislim da nije. Dobro, evo idemo čuti sad gospodina Granića sa našeg instituta Hrvoje Požar. Kako je on vidio energetski summit? To je jedan malo širi problem. Problem ključnih razilaženja između Europe i Rusije, gdje Rusija ne želi poziciju da na svojim granicama prodaje plin europskim tvrtkama, nego želi ravnopravnosti na tržištu. I mislim da ključ uspjeha dugoročnijeg rješavanja problema i stabilnosti je pronaći formulu ravnoteže interesa i sigurnosti. A što bi trebalo značiti dopuštenje ruskim tvrtkama direktno da sudjeluju na tržište Europe. I s druge strane, mogućnost istraživanja i proizvodnje plina i nafte na području Rusije. Za sad nema naznaka da se približavamo rješenju između Europske unije i Rusije, ali mislim da je to neizbježan proces i pitanje je samo kako i s kojim uspjehom će se razriješiti. Gospodine Medvedev, je li točno da deklaracija na ovom samitu nije potpisana zbog protivljenja, blago rečeno, Europske unije? Pa ja ne bih tako rekao da to je zbog protivljenja Europske unije. Bilo različitih mišljenja i vjerovatno bilo je dosta kratko vrijeme da usaglasimo sve ove stavove. Tako postoji dosta često na međunarodnim skupovima kada ne može da budu usaglašeni. Kako je stajalište Europske unije? Oni su poslali samo promatrači, dakle nije zemalja koje su bile ovdje, dakle Bugarske i Slovenije, nisu bili visoki predstavnici ni predsjednici. Promatrač je bio član Europske komisije za energetiku. Kako je njihovo stajalište o ovoj inicijativi Rusije koja je bilo iznesena na ovom energetskom samitu? Na koju inicijativu mislite? Na sve ovo što se događalo, dakle, oko inicijativa koje su tiču ove regije, koje su, dakle, u smislu politički dosta zanimljivi, jer neke zemlje su pred ulaskom u Europsku uniju, druge su već ušle, a neke su možda još dalje. Pa dobro, ja ne vidim tu nikakvih problema. Ne. Pa Rusija je još jednom potvrdila da ona garantiranje, znači ona jamčila opskrbu ove regije sa energentama. I to je, mislim, jedan od ključnih naših stavova, da mi ćemo biti i sada i ćemo biti i dalje jako siguran snabdevač ove regije sa energentama. Ja ne bih se složio sa gospodinom koji je malo pre rekao da Rusija prekinula opskrbu Europe u teku grejnog sezona. Pa zaista je bilo takvih problema, ali u čemu tu suština? Mi smo vodili pregovore sa nekim tranzitnim zemljama o usaglašavanju cene plina i nafte koje mi prodajemo upravo ovim zemljama. I šta se tiče Europe, ni jedna tona nafte, ni jedan kubni metar plina nije bio zadržan u Rusiji. Znači, to je bio problem ni Rusije, to je bio problem tranzitnih zemalja. A šta se tiče formiranja cene na plin, nama je bilo nekih zamjerki pre 2 godine, ali postoji neka tržišna formula koja stalno prati, znači cena plina, ona stalno prati cenu nafte. To vi znate odlično. Gospodin, vi da reagirati? Samo bi... Da, cena nafte to je neka tržišna cena. Da bi vi samo odgovorili na ovo što je dr. Granić dobro locirao kao esenciju problema? Da li pristali otvoriti istraživanje? Ukoliko vi smatrate da je potpuno prirodno i da vaše kompanije imaju pravo na pristup tržištu energetskom u zemljama jugoistočne Europe ili Europe, da li isto pravo
europskim kompanijama u istraživanju, u eksploataciji prirodnih resursa u Rusiji? Mi ne tražimo pristup u istraživanjima. Mi tražimo ravnopravan pristup samo u snabdevanju naftom, samo u prodaji. Da li bi vratili to mogućnost da se istražuje u Rusiji? Pa to je različite stvari. Mi se govorimo o različitim stvarima, apsolutno. Pa istraživanje, pa vađenje i druge stvari. Evo, vidite, mi imamo... Postoji ta mogućnost, gospodine Štern, već sad? Apsolutno postoji ta mogućnost. Kako ne? Evo, ja sam radio u kompaniji ruskoj TNK čije je 50% prodane BP-u. Prema tome BP ima pravo na istraživanje i kao BP i kao zajednička kompanija TNK BP. Velike kompanije, Shell radi na Sahalinu, Konoko je 20% suvlasnik u Lukoilu. Sve svjetske velike kompanije imenuju ovaj ili onaj način. Gospodine Štern? Molim? Je li netko od tih kompanija europskih ili svjetskih vlasnik preko 25%? BP je suvlasnik u 50% TNK. Dobro. Ali nije 50% plus 1, nego do 50%. Ma nije to bitno. Mi smo napravili nekakvu veliku priču iz tog jedan. Važno je način upravljanja, nije važan način vlasništva. Međutim, ima i puno stranih kompanija u stranom vlasništvu koji imaju i 100% vlasništva nad istraživanjima i poljima koje eksploatiraju Rusiju. Konkretno INA imala bijele noći. U 100% vlasništvu. Znači da Rusija je, evo, ja stvarno mogu otvoreno reći, Rusija je otvorena s tim da su jasno počeli malo na neki način konsolidirati vlastite resurse i stvarati ponovo veliku rusku energetsku kompaniju jer se to bilo previše atomiziralo i otišlo drugačija strategija na dijelu sad. Evo, vraćamo se malo sad. Strategija je tamo i imaju kompanije pristup na rusko tržište. Dobro. I vraćamo sad malo opet Družbi Adrija. Što o projektu Družba Adrija i samitu? Može, gospodin Tadić. Htio bih zapravo reći to da Hrvatska u pregovorima sa Europskom unijom ima svega nekoliko jakih karata. Jedna jaka karta je definitivno Jadransko more. Druga jaka karta je očuvan okoliš i obilje pitke vode. Treća jaka karta je naš geopolitički položaj, skretnice energetskih pravaca. I četvrto je potreba Hrvatske da bude energetski neovisna. To što govorim istodobno i o PEOP-u i o modificiranoj, naglašavam modificiranoj Družba Adriji, govori da se Hrvatska pozicionira i ovim samitom kao skretnica europskih naftovoda. I to je dobro. Ali Hrvatska treba sebi ostaviti i treću mogućnost, a to je mogućnost uvoza nafte za svoje potrebe i za zemlje Srednje Europe preko luke Omišalj. Ako to uspijemo, onda smo doista na konju. I uz to smo sačuvali Jadran i kroz nove projekte naftovoda, kroz nove naftovodne cijevi očuvali okoliš i pitku vodu. To su ciljevi za koje se moramo boriti. Idemo sad čuti gospodina Piršića iz Eko Kvarnera. Što se tiče dolaska predsjednika Putina u Zagreb, on je bio najavljivan već puno godina prije. Čini nam se da u ovom trenutku to više nije aktualizacija realizacije projekta Družba Adrija, već potpuno suprotno. Taj naftovod našao svoj put prema istoku, prema luki nahotka, prema Japanu. I zapravo, nakon mnogih pritiska Ruske federacije, prvenstveno poslije gospodina Lavrova, koji je napravio jako lobiranje u Zagrebu za Družbu Adriju, poslije predsjednika Mesića Moskvi, gdje je bio veoma pritisnut zbog Družbe Adrije, dolazak predsjednik Putina može znači nešto potpuno suprotno, da više ne postoji toliko jaki pritisak zbog Družbe Adrije, već da su se Rusi pomirili sami sa sobom i sa činjenicom da zapravo ne postoji mogućnost izvoza nafte morskim putom preko Jadrana. Što se tiče mogućnosti kopnenog transporta koji sad govori, ukoliko to bude spajanje pipe to pipe, znači JANAF-a na transalpski naftovod, bilo koje nafte, ruske ili kaspijske koje vlasništvo Amerikanaca, čini nam se jako bitno reći da to može biti projekat ukoliko se dogodi 3 uvjeta koji će donijeti do bolje situacije u prostoru. A to su 3 uvjeta. Prvo, da ne bude niti jedna nova izvozna luka na Jadranu, znači niti Omišalj, niti Trst, niti Kopar. Drugo, da bude rekonstrukcija pravca Gorskog kotaru, gdje je JANAF navodno jako loše situaciji. I treće, znači da se smanji postojeći broj tankera oko 300 komada koji već sad plovi prema Trstu. Gospodin Medved je htio reagirati. Znate, ja bih htio da kažem samo par reći. Kada nas čuju naše gledalce, da ne bi oni stekli utisak da ovaj energetski summit vrtio se samo oko projekta Družbe Adrije. Jasno, da. Što nije bilo ni izbliza. Da. Sad ćemo o plinu isto, ali dobro, ovo je... Pa možemo o plinu, ali vidite, tamo na ovaj summit je bio posvećen nešto, ja bih rekao, širim nekim ili temama od višeg značaja nego neke konkretne projekte. Znači, puno se raspravljalo o sigurnosti u opskrbi energenatama,
o opštem pristupu, znači snabdjevanje jugoistoka, razvoju regije, da. A tako sada mi već pola sata pričamo samo o družbi Adrija. Nije, ali se vrtimo, mislim, čini mi se da je bitno da svi zainteresirane strane imaju snagu za reći. Ali idemo sad malo oko plina. Dakle, Europska unija želi LNG ili LNG, kako kažu terminal, obično na Krku. Rusi imaju drugačiju ideju, oni bi radili podzemna skladišta plina u Slavoniji. Evo što o tome misli naš poznati stručnjak za plin gospodin Šunić, pa ćemo malo oko plina razgovarati. Ja mogu samo reći da što se Hrvatske tiče, da je do sada ovisila o ruskom plinu oko 30%. U budućnosti to može biti i preko 40%, bolje reći o uvoznom plinu. Istovremeno bih rekao da su rijetke zemlje u Europi koje imaju svoga plina više od 60%. Kod nas će to biti u budućnosti. Sve što naša proizvodnja bude se smanjivala, morat ćemo se vezati na neki uvozni plin. Da li je to ruski, da li je to plin preko LNG terminala koji je pouzdaniji jer dolazi iz više zemalja, ili je to naš plin koji je nađen u Siriji. Kako ga dobaviti? Kako tehnički riješiti? To je stvar budućnosti. Iz ovoga sam još dalje vidio da su zainteresirani iz Ruske federacije za ulaganje u skladišta. To je vrlo dobro. U to skladište se može plin smještavati onda kada se manje troši, koristi zimi i na taj se način povećava pouzdanost. Prema tome, važno bi bilo zadržati neovisnost zemlje o energetici, o plinu, barem na nivou kao što je bilo do sada. Gospodine Tadiću, za što ste vi od ove dvije opcije, ili ste možda za obje dvije, LNG terminal ili podzemna skladišta? I jedno i drugo. Cilj je energetska neovisnost. I opskrba Hrvatske iz više pravaca kako god je to moguće. Kod LNG terminala također treba voditi računa o tome da su tu ključni igrači zapravo velike korporacije koji drže onih 75% udjela u LNG terminalu, dok Hrvatska drži samo od onih kontrolnih 25%. Kod doprema nafte sa plinovodom iz Rusije, naravno ključni igrači opet zemlja koja je izvor plina. I zato Hrvatska tu mora vješto balansirati. Znači kombinacija jedna. Gospodine, možda samo jedno malo pojašnjenje vezano uz podzemna skladišta. Možda da ne bi bilo gledateljima nejasno o čemu se radi. Podzemna skladišta nisu alternativa za LNG, odnosno uvoz. I u slučaju realizacije uvoza prirodnog plina, i u slučaju realizacije uvoza ukapljenog plina, i u slučaju realizacije oba dva uvoza, nama trebaju povećani kapaciteti podzemnih skladišta, jer podzemna skladišta su ona sredstva koja upravo izravnavaju ovo razdoblje manje i veće potrošnje. Prema tome, u svakom slučaju kako će u Hrvatskoj rasti potrošnja energije, odnosno potrošnja plina i sve veće učešće plina, treba će novih podzemnih skladišta. Gospodine Medvedev, bi li to bila skladišta samo za Hrvatsku ili bi ona bila za regiju i uopće na koji način bi bila rađena kao joint venture sa Hrvatskom državom? Da li bi to bile ruske korporacije ili kako ste zamislili uopće te projekte? Prvo, ja bih htio da se složim sa gospodinom Dekanićem jer ja tu ne vidim protivrečnosti između ukapljenog plina i ovog podzemnog skladišta. A šta se tiče izvodljivosti ovih stvari, znači kako će se razvijeti to u budućnosti, ja ne znam da li to bi bila neka ruska tvrtka ili možda joint venture, to prvo treba odrediti neku strategiju. Znači, da li Hrvatska hoće ili neće. Ako hoće, onda idemo korak dalje. Znači, napravit ćemo neku studiju izvodljivosti i tako dalje. Meni se inače čini u cijelom ovim temama da je vrlo legitimno da Rusija nešto želi, ima ono što treba ne samo nama nego cijeloj regiji, ali mi se čini da Hrvatska još uvijek ne želi izaći sa nečim što su jasni i konkretni odgovori. Tako da nije samo ni družba Adria. I ovo ćemo sad čekati neke odgovore, gospodin Vidan. I čini mi se da su najglasniji s pravom udruge, zeleni ekološke udruge, ali ne čujemo druge segmente koji ulaze onda u razgovore sa vašim stajalištem. Ja mislim da je već postalo opće mjesto. Da je ključni razvojni problem Hrvatske to da ne postoji ozbiljan politički konsenzus i vizija razvoja Hrvatske. Mi imamo konstantni problem sa problematičnim projektima. Dok mi ne znamo ukupan broj problematičnih projekata, da tako kažem, na nacionalnoj razini, nemoguće i dogovor o tome šta je prihvatljivo, šta nije. Ali samo možda, samo da nam ne iscuri emisija bez jednog komentara na ovaj summit, a to je da
Užasno je važno shvatiti do koje mjere se trenutno na području energetike dešava jedna ozbiljna tehnološka revolucija. I de facto sve ove priče o prirodnom plinu, o nafti su stvari koje postaju, ja bih rekao, maltene pase kad se pogledaju šta se zbiva sa obnovljivim izvorima energije i novom europskom politikom. Ali dobro, to je što nekako predstavlja. Gospodin Štern pa gospodin Dekanić. Evo, gospodin Merlić, mislim da je tu propušteno reći jedna stvar. Jasno da bi nam trebala sigurna opskrba plina iz bilo kojeg drugog izvora, da li je to cjevovodom ili je kroz LNG terminal. Ali je činjenica da je plin kroz LNG terminal, odnosno LNG koji se ponovo ukapljuje, jako uplinjava jako skupo. I puno je skuplji od prirodnog plina koji će dolaziti cjevovodnim putem. To je važno. One tvrtke koje će sudjelovati u izgradnju LNG terminala kao svoj eventualnu rezervu za sigurnost opskrbe, da li je to Austrija, Mađarska ili bilo ko drugi, morat će platiti taj terminal i njegov rad i njegovo postavljanje kao sigurnosni element, a ne da ga Hrvatska plati. Mislim da je to jako važno da se postavi već na samom početku, da oni imaju obavezu preuzimanja i upravljanja i snošenja troškova terminala u skladu sa udjelom vlasništva u tom terminalu. Upravo sam od toga ja i pitao da li je ili, jer mi se čini da nije problem da li su dobro oba dve vrste plina, nego je stvar u pristupu i cijeni. Međutim, da, i još moramo imati na umu to da se tehnologija, pogotovo radi ovih visokih cijena nafte i plina, vrlo brzo razvija. Već postoji jedan potpuno novi način za transport plina koji se zove komprimirani prirodni plin, koji će možda u budućnosti zamijeniti LNG. Pa ako naše rasprave dovoljno dugo potraju, možda ćemo imati sasvim jedan drugi koncept razvoja takvih terminala. Evo još malo kratko, gospodin Dekanić, pa idemo na ruske investicije. Jedna dopuna samo oko strategije. Naime, Hrvatska de facto nema energetsku strategiju. Hrvatska ima osnovu. Hrvatska ima svoju osnovu energetske strategije koja je razrađena prije 4-5 godina u doba jeftine nafte. U međuvremenu je nafta poskupila, sve se promijenilo. Napravljena su 3 scenarija razvoja, ali ti scenariji su svi bazirani u biti na jeftinoj nafti. Na kome je odgovornost? Struci, vladi? I na svima. Na svima je podjednaka odgovornost. Mi svake godine, sad se opet otvara ova tema pred izbore, neće niko ništa napraviti. Jer se i struka nije do kraja složila, struka nije dobila specificiran zadatak od vlade i politike, javnost je bila protiv projekata, nije željela. Što je moguće veća neovisnost, dobar cilj mislim da se napravi. To je dobar cilj, ali to je realno neostvariv cilj. Jer mislim, nama ovdje dolaze ozbiljne zemlje, ozbiljni investitor, mislim i na korporacije za LNG i mislim na Rusku federaciju i mi zapravo čekamo tu dosta nespremni, a i ovo što i predsjednik Mesić je inicijator, a vlada je negdje sa strane, isto je nešto što nije baš potpuno jednostavno za razumjeti. Čini mi se da je tu problem jer se moramo dogovoriti. A istovremeno ima još jedna stvar. Evropska unija mijenja energetsku strategiju i ona ide forsirano na učinkovite izvore i na povećano korištenje obnovljivih. Međutim, obnovljivi izvori energije, to moramo shvatiti, u sljedećih 20 godina, pogotovo za zemlju tehnološke razine kao što je Hrvatska, će biti dopunski izvori energije, a ne alternativa za naftu i plin. Ajde, kad smo još tu dotaknuli, gospodine Štern, zašto niko u Hrvatskoj ozbiljno ne razmatra mogućnost nuklearki? Možda, ne znam, ja nisam baš upućen u rad nuklearki, mislim zato jer nismo dovoljno svjesni potrebe za električnom energijom. Gospodine Merliću, ja ću vam reći jednu stvar. Onog momenta kad čovjek uđe u dućan gdje se prodaje tehnička roba koja se pogoni elektrikom, da li je to klima uređaj, frižider i tako dalje, da ga se tom momentu pita mogu ti prodati uređaj samo ako potpišeš suglasnost za izgradnju nove elektrane. Onda bi ljudi potpuno drugčije počeli razmišljati. Svi bi htjeli imati električnu energiju, a svaka jedna sredina ili lokalna samouprava gdje se predlaže izgradnju takvog nečega će biti protiv toga. Mislim da moramo prestati biti nepoštena prema samim sebi. Htjeli bi sve koristiti, imati blagodati današnjeg svijeta, ali istovremeno nismo spremni ništa žrtvovati, čak i teoretski. To jednostavno nije potpuno točno, gospodine Štern. Niko se nije bunio protiv novih vjetroelektrana blizu Šibenika. Dapače, javnost ih vjetroelektrane nikad, gospodin Vidan, vjetroelektrane nikad ne mogu po kapacitetima zamijeniti jednu termoelektranu. Ili bi morale biti posijani po cijeloj Hrvatskoj pa se više ni drveće ne bi vidjelo. Moramo shvatiti da alternativni izvori energije, kao što je rekao gospodin Dekanić, ne ne mogu zamijeniti danas osnovnu energiju. Podupirajuće više ovako. Obnovljivi izvori energije danas, vjetar danas u Danskoj pokriva preko 10% proizvodnje i potrošnje električne energije. Ako vi to želite zvati dopunskim, mi se možemo dogovoriti oko terminologije. Znate šta? Ali postoji veliki prostor za primjenu tih tehnologija. Mislim, to je sigurno težnje, ali moramo ćemo do toga pričekati. I u Španjolskoj 6%, ali dopunsko je dopunsko, a nafta i plin pokrivaju
preko 3/4 potreba Hrvatske. Prema tome, i tak će biti 20 godina. Sad malo na zanimljivu temu, to su ruske investicije u Hrvatskoj. Evo to imam neke podatke koje su stvarno, moram to reći, poražavajuće. Naime, ruska izravna ulaganja u Hrvatsku u razdoblju od 1993. do 2006. su iznosila samo $41 milijun. I to prošle godine su iznosila, evo ga, $17,5 milijuna. Zašto je ruski kapital na neki način loše prihvaćen, gospodin Medvedev, u Hrvatskoj? Pa znate, ovo pitanje, znači, vjerojatno ne za mene, a za hrvatsku stranu. Zašto vi ne prihvatite taj ruski kapital? Zašto? Koje su to? Kako ste vi to locirali kao problem? U čemu je problem? Da, u čemu je problem? Kako mi vidimo to? Znači, bilo je dosta pokušaja i bilo je puno informacija u vašim novinama o pokušajima naših jako velikih tvrtki uložiti neki novac. Što je, recimo, za Rusku federaciju, prema vašim stajalištima, najveći potencijalni projekt koji je propao? Dajte mi neki. Mljet? Pa, recimo, Mljet. Jevtušenko, vi znate, to je gospodin Jevtušenko, AFK sistema. To smo radili emisiju o toj temi. Haludova-Malinska, gospodina Abramjana. Pa je bilo još nekoliko projekata koji opet nisu uspjeli po različitim razlozima. Vidite, postoje u Hrvatskoj dosta teški uvjeti za ulaganje bilo kojeg kapitala. Po meni. Možda ja se grešim, ali ipak vi pišete otvoreno o tome. I birokratskih i različitih drugih nekih pravnih. Evo, na primjer, problem registracije svojine u vlasništvu. Naprimjer, Hrvati u Rusiji slobodno mogu kupiti bilo stan, bilo kuću, bilo šta. I oni u ovom slučaju dobivaju i pravo vlasništva. Znači, kao fizička lica. Znači, ruska fizička lica ne mogu doći do tih papira. Mogu samo preko tvrtke ići, tako onda je rad. Samo tvrtke, da, samo tvrtke. Znači, to ograničava na neki način ulaganje ovih fizičkih lica. Sada mi raspravljamo o toj temi, ali to je opet... Gospodine Štern, zašto je ruski kapital nepopularan u Hrvatskoj? Možda jednu drugčiju tezu. Ja mislim da je bilo kakav kapital dosta nepopularan u Hrvatskoj. To je točno, ali ruski je posebno. Ja sam rekao to, bilo koji kapital. Dobro, Hrvati imaju tu jednu potrebu da odbijaju strane investicije. Iz nekoliko razloga. Mislim da problem počinje na granici. Ne znam iz kog razloga Hrvatska se jako strogo drži režima ulaska Rusa u Hrvatsku i Rus ne može bez vize ući u Hrvatsku, odnosno treba imati pozivno pismo čiji original mora imati u rukama kada dođe na hrvatsku granicu. Obrnuto? Isto je obrnuto. Obrnuto je isto tako, jer mora biti reciprociteta. Međutim, sam uvjeren kad bi Hrvatska popustila da bi Rusija to jedva dočekala. Evo teme da se riješi, ako je moguće. Drugo sam čuo da se od nove godine pripremaju još stroži propisi gdje će Rusi morati imati vizu za doći u Hrvatsku. Ko će uložiti u zemlju do koje ne može doći do svoje imovine ili do svoga uloga? Prema tome, umjesto da Hrvatska uvede jedan propis da ukoliko Rus drži šengensku vizu, većina ruskih biznismena ima šengensku vizu, zašto viza za Europsku uniju ne bi istovremeno bila i moguća ulaznica za Hrvatsku? Drugo, ovo što je gospodin Medvedev rekao, ima pravo. Pravo na imovinu, na registraciju imovine. Ja sam imao sam stan u Moskvi, kupio sam, niko mi nije radio nikakvih problema. Kao fizičko lice, kao osoba. Kao fizička osoba, da. Međutim, problem je u sljedećem. U Rusiji se ne prodaje zemlja. Vi ne kupujete zemlju, vi kupujete koncesiju na zemlju na 99 godina. U Hrvatskoj je to drugčije. I mislim da tu sa osnove reciprociteta postoji taj problem. Ali ono što smo mi našli kao nekakav zamjenu, surgat za to da Rus mora osnovati firmu, pa onda ima firma pravo, to je samo zamjena teza koja nikome ne treba. Zamagljujemo stvar, skuplje preko firme, ne zapošljavaju se ljudi, samo povećava nekakvu administraciju i stvara zbrku. Rusi su vrlo pragmatični. Njihov kapital u cijelom svijetu je dobrodošao. Ako oni vide da u Hrvatskoj imaju problema sa plasmanom tog kapitala, oni se puno brže nego bilo ko drugi okrenu i odu drugdje. I sad zamislite još jedan slučaj da se pojavi gospodin Abramović i da hoće kupiti Dinamo ili Hajduk ko što je kupio Chelsea u Engleskoj. Je li bi to prošlo u Hrvatskoj? Mislim da ne bi nikad. Vrlo vjerojatno ne. I tu leži... Digli bi se čak i ekološke udruge. Gospodine Tadiću, treba li Rusima pustiti da više ulaze u Hrvatsku?
Pa mislim da zapravo nije problem u Rusima, nego u Hrvatskoj. Rusi naravno imaju određene želje što ovdje žele kupiti i što žele uložiti, ali Hrvatska je ta koja zapravo treba propisati uvjete što uopće misli privatizirati, što je dakle dopušteno privatizirati i Hrvatska je ta koja prilikom privatizacije, odnosno fond za privatizaciju koji je sada spušten, vlada ili neko treći, moraju napraviti listu želja koje investitor mora ispuniti. Dakle, što investirati u kojem roku? U Haludovu investicije zapravo nije bilo. Tamo se nije investiralo apsolutno ništa godinama. Hoteli su propadali, ljudi su ostali bez posla. Investicija sisteme na Mljet sa gradnjom gigantskog hotelskog kompleksa za kojeg na otoku nema radne snage je zapravo potencijalna promjena demografske strukture otoka. A zbog čega se ne bi uvezla radna snaga? Zbog čega se ne bi uvezla radna snaga? Bila bi uvozna radna snaga, dovozila bi se radna snaga na Što je loše u tome? Pitanje železnjaka u Sjevernoj Luci je isto interesantno jer je Hrvatska sa time napravila jedan iskorak previše, rekao bih, kad je išla privatizirati svoju stratešku prometnu infrastrukturu. Dakle, stvari na Hrvatskoj. Što zapravo misli privatizirati, što je dopušteno privatizirati, ali o tome treba napraviti politički konsenzus. Također mora postojati daleko jasnija pravila kod privatizacije i uvjeti za investitore. Ako znamo da prema reviziji privatizacije u 70% slučajeva investitor nije odradio investicijski plan... Ali to su malo ljudi iz Hrvatske, Hrvati, nisu to Rusi napravili taj negativni imidž privatizacije. Dakle, Hrvatska tu mora biti vrlo jasna i vrlo precizna, pa će onda i potencijalni kupci ponašati ozbiljnije. Gospodine Medvedev, koliko je pametno bilo da jedan ruski poduzetnik, možda Gorski, ako se ne varam se izgovara, sudjelovao kao agent provokator u ovoj antikorupcijskoj aferi u HFP-u? Nije li to na neki način priznaje da su Rusi oni koji zapravo daju mito? Mene je to iznenadilo malo. Je li on konzultirao Rusku federaciju ili sam ušao u to? Pa ja ne bih to komentirao jer to je sve na razini nekih, znate, glasina, priča, a mi ne komentiramo neke glasine i priče. Ja bih skrenuo pažnju na jednu drugu stvar. Svima je poznato zbog čega Mečel otišao sa hrvatskog tržišta. To nisu bile probleme. To su bile probleme čisto komercijalne prirode. Da, jasno. Da, to je jasno. Ali nije mi jasno kada mi pričamo o ulasku i o otvorenosti hrvatskog tržišta prema ruskom kapitalu, ja bih obratio pažnju samo na jednu stvar. Sada je bio novi pokušaj Mečela uzeti učešće u privatizaciji željezare Split. I ako se sjećate kampanju koja je bila pre još ovog oglašavanja rezultata, znači pre tendera, pa javno ova kampanja je bila tendenciozna. Znači, Mečel je bio okrivljen u svim gresima koji je pravio i koji ne pravio. I to je unaprijed, još do oglašavanja ovih rezultata. Pa mi smatramo da to je bio ipak neki pritisak na ovu tendersku komisiju. Jesu to lobiji pritišću prema vašim saznanjem ili to klimaju? Ja ne znam ko je davao taj pritisak, ali javno da ovaj pritisak je bio. Gospodine Štern, jedan od bogatijih Rusa, Viktor Vekselberg, ima vilu u Lozici pored Dubrovnika, skupio je plati kako smo čitali, kupio je Čermaka i Labirint, a nudio je i gradnju koncertne dvorane u Dubrovniku. To je odbijeno. Bili se Amerikancu odbilo tako nešto? Kao prvo nisam siguran da je odbijeno. Mislim da nije bilo dovoljno, kako bi rekao, aktivne reakcije na njegovu ponudu. Ne mogu govoriti u njegovo ime, ali mislim da je sve skupa bilo jedan splet nesretnih okolnosti. Mislim da bi Amerikanac isto tako prošao, u ovom slučaju nije važno da li je Rus. Jer gledajte, ono što je problem Hrvatske u ulaganjima su nesređene zemljišne knjige koje stranci nikako ne mogu razumjeti da ono što kupuju nije njihovo. S gospodinom Tadićom se ne bi složio da je Mljet puko radi planova razvoja i lokacijskog i građevinske dozvole, nego je puko između države i općine da se nisu mogli dogovoriti čije zemljište. Uopće nismo došli do faze ovoga. Znate, prema tome, advokati u Hrvatskoj koji rade za strance isto tako prvenstveno gledaju svoj interes i često krše zakon, odnosno navode strance koristeći njihovo neznanje da krše zakone i ne drže se svoje profesije. Agenti za nekretnine u Hrvatskoj, ja danas, vi možete biti agent, gospodin Tadić može biti agent, ne postoji licenca, koncesija, nekakvi osnovni uvjeti koji ljudi moraju ispunjavati da se znaju baviti tim poslom. Građevinari isto tako doći, izgradit će vam bespravnu građevinu bez da ikad pita za lokacijsku i građevinsku dozvolu objekta koje gradi.
a odgovornost je prvenstveno na njima. Prema tome, Rus koji dođe ovamo, on ne može biti upoznat sa svim propisima, ne samo Rus, nego bilo ko drugi. Svi ti problemi koje smo ovdje naveli možda su se najviše iskazali u ovom momenta jer govorimo o Rusima i ruskim ulaganjima, ali nivo ulaganja u Hrvatsku je daleko prenizak, a Rusi su radi toga što im se ne traži nikakva viza i dobrodošli su, otišli su i preplavili su Crnu Goru i mislim da Crna Gora veliki dio svog budućeg blagostanja će imati to za posljedicu. Dakle, problem je uglavnom, svi se slažemo u tome što Hrvatska nema jasne strategije na mnogo područja, pa ni tako oko investicija. Ništa drugo, ne? Molim? Nemamo jasne uvjete. Kažem, treba postaviti jasne uvjete. Jasno. Gospodine Medvedev, je li bilo koja ruska jaka kompanija zainteresirana za ulazak u vlasništvo INE? Imate li tu informaciju? Za sad nemam. Da. A jesu li Rusi i dalje unatoč svim ovim preprekama, vidite da i drugi imaju prepreke, spremni investirati u Hrvatsku ili ne? Evo vidite, na primjer, ako uzmete u obzir poslovnu strategiju recimo Lukoila, koja se širi svoju djelatnost u jugoistočnoj Europi, pa ima svoje tvrtke u Rumuniji, u Bugarskoj, ima u Srbiji. Znači šta ne bih ovaj Lukoil ne bih ušao sa svojim kapitalom u Hrvatsku. Ako bi bili stvoreni za to uvjeti neki. Evo ga, mislim da smo na zanimljiv način promotrili u sklopu ovog samita energetskog ulogu Rusije i njezine želje. Čini se da je uvijek problem na našoj hrvatskoj strani da nismo puno stvari raščistili sami sa sobom, pa onda stvaramo kod ljudi možda percepciju da neko nije popularan. Jednostavno čini mi se da je više riječ o tome da se sami ne snalazimo u svome dvorištu. Ja se zahvaljujem što ste bili gosti u Kontraplanu. Ovo je zadnji Kontraplan u ovoj sezoni. Hvala vama poštovani gledatelji. Vidimo se opet na jesen. Laka vam noć.